Bet my catch us ende. Me babe Kumasi. Okay. Bet my catch us ende. Ah, obego Kumasi. Me na ho. Nana piao, me do. Me ba Kumasi. Bibiansi. No, Kevin tell us about Kumasi. Yeah, can. Kevin tell us say. Why ya bema? One bra Kumasi. Asam ni di obeko. Natural sem wanu ni di obeja natural. Yes, it is easier said than done. Kevin Akobedu Taylor abet through challenge. I'm a Kumasi for no tell me say, oh, what ba Ghana idea, what be fie idea? Hey, obeko Kumasi, obetu na be Kumasi na be me bia ni Kumasi. Be me bia ni ho Kevin Taylor abet through challenge. I'm a time look at the Kumasi for challenge accepted. Kevin, oh debra, bre fie, still we city, Accra wujo onimi. Bre fie ni eni nkomo, omo abet reply Kevin Taylor obo twe no. Ewo Kumasi. I Penyah Brock Media. Metro say any demo. Over like video no that my subscribe button some back click and place and conflict updates. Now better wa join their mama. E will comment section. Metro so baso. No she will for so enya bi ahye. Enti obi bo nyum bi. Ese enche bia obi aboga beba. Enti ese am no can see the end is for. Obi boga be fie. Boga Kevin Akobedu Taylor. Wa be fie. Wa be land ah. Blog no that's one one say. Blog na new year. That's one go buy enche. 2 weeks mo ani. Blog na so no ho. Na enra anase boga endi sinyina chama endi sinyina boga ekopiem wo radio good ewa Accra some Accra based radio and TV stations so I was okoye interview na boga ekona me hwe boga address enra de in fact boga ye sport no o twagina wo mo so masa boga trese go fra brochie oba ye che blog wo no ho boga trese blog wo no wo ye sport no that sport wo ye we so on it Trump a committee anyway this particular sport. I say, well yes, sport no now I heard dress ya uni adijina Honda. Say we no. We di pizza for nothing. It over you know. We di me am pizza am a shopping. It over to na kra ho no mo. I'm on the palms since. Oh mama the palms since ya bi wa kra. Boga no. Boga o ngwaso. Let me get serious. What I say? Boga onko so pia obejina che na na ko ni nchire. Ayo do prince ko ni what I say ko ni wala woko. O dress in the 10 over 10. Edro bi aka na bo bi aje di. Na Kevin Taylor boga yi. Any si boga yi e ko pie mo redo good enra. Ene hon e so ko dwa nu ankasa. Ko oh ma ba fie boga ba. No ma ba mi nka kra nko a. Me ko Kumasi akotia me na Asantehene me na wo ho enti me ko na be me bia ni Kumasi e obi anyi di be me bia ni ho Bet my catch us ende. Me babe Kumasi. Okay. Bet my catch us ende. Ah, obego Kumasi. Me na ho. Nana piao, me do. Me ba Kumasi. Bibiansi. Dabi what am free. Papa bi ate warn you always that video no. Papa ben. Papa bi yes or no US or no bitia bata. What dey US or T. And I just me. Say or US and Tanyo so. Press baby ku timbure ba betra so e boga. Me sanyo man me tie. Me ni Facebook page gra. Me personal Facebook me ni bi. Personal Facebook ni. No. Me aka na adwuma dey. Into social media here tag Kevin na oboda. Me bi amba me ho. No, I'm focused. I'm doing my job. John Mahama has to succeed. NDC has to be in power for 42 years. Machechira to so. 42 years. I mean, Shabompa Yeguso, be beyond to Mrs. Sano. 42 years. Yes, Obian to Mrs. Sano. Me catch on say, I bet you 2 million if you are Ashanti region. And every day I talk, and I'm in here. People like you, there are people behind the scenes yes. who work so hard. That's true. You get it. Now, MP before you see a Jimmy. But me person me can't be seen and saying court in some because I respect the court. Yeah, go on. I respect the court 100%. The decision of the court, I respect it. Okay. Wherever way it had gone, Biano, I would have respected it. Okay. So be so a killer chairman, Nasa, or Jin say, Embranya Jmo Ghana. Only the Ojin say, me any bini, and Embranya Jumana and Branya Juma. Okay. Yeah. Echo left to echo right to, I respect the Supreme Court. That is why my court know the respect, and I came to stand before it. And I told the judges, I am present, Your Highness, because I respect the Constitution and I respect the Supreme Court. Inti, boss, Ghana ni achichire. Me, what I can say is, I know, say, I'm not for sure chairman. Oh, then
And this is your now. Jesus akon. They be am bold in Jesus akon. Some you Jew ni na Jesus so for Jew. Okay. Okay. Enti me ana konta. Enti ho na konta no ba. Oh yeah. Say Jesus. The phone number kra mo. It's a complicated bia. It's a name bia ko. But me sure say girls person buta questions. Okay, so one more questions with me about. And say when I came to the can challenge and no true here. Say onyama Kumasi, but Kumasi for interest say challenge accepted. Oh dear, oh yeah, bear my Kevin Taylor. 2-9 bra. Oh bra. Branding come. Oh bra. No Kevin Taylor so be Kumasi. Ye twen no. Kevin Taylor say wo ye be ma wambra Kumasi. Se Kumasi no sa Asantehene sabi. Se ye betra sa ma wo Kevin Taylor aba Asantemamu ne ya hwew e ma wo kwa. Ande ya Asantefo no ene ne nya Asantefo. Ye twen wo Kumasi. Sa kra ne na onenam ba ye twen wo Kumasi. Asase na wo Kumasi eya Otumfuo dia. Eya ne na adefo dia. Ti sa wo so ye bema no bedu Otumfuo atem. Na wo so be ba Asantemamu a ye hwe. Ye twen pa. So ba Asantemamu so be ba wo ye bema bra. Your man came in Kumasi. And then Kevin Taylor ni chro. Yasi wantimi mba Ghana. Osu ye bema. Ane na tama di arrest warrant ni to so no. Sa tam na de no wamba Ghana. Ene na chira so ba Ghana sa tam na ye bema. Na party a odi Otumfuo atem. Ema party ni ba power no. E chese party no, wato party ni nyina. Emu judges ni nyina no, omo hye obotom. E chira say judges ni nyina hye wo Kevin Taylor botom. Ntu ba Ghana, judges ni yankwala wo anim. Nti sa wo be ka chira me say, wo ye bema Ghana fo se, wo mbe Ghana, wo mbe wo ye bema bra Ghana na se nemrem. Awu judges ni hye obotom na sa tam na wa ba Ghana de ya wo nya bema. Unya bema. Ani no watena sia ma judges na. Wodi omo atam no. Oma ye yi omo nyina afiri wono mu a. Ye de wo judges mmom ene de baaye. Ene obaba ga chonso ye bema, wo ye jimifo onya bema. Wo ye jimifo onya bema nti jasa ankwase atwro. Abuza for me chia mo ye mo amunyo heba makoto with my friend 1000 years ma do no point. My video be we ya no matese ye we Kevin Taylor interview will Go TV, a golden FM was a say. As a Kevin Taylor also about Kumasi. Kumasi, there's obvious is who I don't remember Kumasi do with me about. But men tries to be ramen sharing fee. Men tries to be ramen sharing fee. Kevin Taylor, me doing I'm so ramen sharing fee. I won't say, ye, Nimiansa, and Tessam Quasia for us also no. San Quasia for Jimmy for no so mumu mono. San Quasia for us also no. Would we have Kevin Taylor up and down about Kumasi? Kumasi, the wet about Kumasi, one is you so much Kumasi. But man tries to be ramen sharing fee. Who ramen sharing fee? Who said, Mamma, Oakman sharing fee? What but 2 men sharing fee on them? So what Jimmy? One crop Quasia for the do a chisu also, and one else also a Ghana Hanum on your binel, and yet you be a woo. And yes, I phone a good man sharing fee. And to there, Obian sees you so much Kumasi do with me about. But me catch us, oh dear, we are Bema, and Antitema, and man trial, and Yaxramo, and for one woman, Siano. Makwasi and Penny be a Medina was over patch out. I'm a Kevin Taylor, because and some more comfort or talk also on a high you. Makwasi and Penny be a Medic Kevin Taylor, and him so a patch of man sharing if you will be one was also an Quasi apology, or be a Medina chop and to more in Fionum. Aha, Utim fat, will be our Bob Blatcher was it, and who may form. I made John Kumasi the Soviet Maba. Obi fa ahobe Kumasi no said that. But men try and don't try. Say Jimmy for kwasiafo a wo mu naked videos, wo mu naked pictures into omo so no. E mo no mu nim nyansa no. Omo free wura mu no. Ya ntete wo mo no. Omo na be so wo ho no mu. Wo pa try na bra manhia na hwade. Wo ka se ya Jimmy na egu Kumasi ho. Ye Asantefo. Ye Asantefo me ka to ye Asantefo ye buye ho.
na adwene da ye nim nyansa nsoso ntu sɛ nkwasiafo no msoso wo so no so omo na besoso so ama obekasa kasa ti ampanimfo ama titiriw judge omo ma bobra no besoso so a ye yensoso so aha yensoso so afide beba yi ye beba tribe amamo sɛ ye Asantefo ye nya Ghana fo ye Asantefo sɛ unimu a ye nya Ghana fo ye te Ghana ye nya Ghana fo ye Asantefo ye te Asantemam tisi wajimi a wo de bra aba beto ye wo honom kwasiafo bi na asoso so na wujimi dan kwasiafo no omu ni tumi nti wote kokoso and you respect what kokoso into the Kumasi do bet maba but men try so be wura man share him fie wura man share him na ba to sese nyansafo ni pegu honom no me ba be Kumasi okay bet maka just say ende obego Kumasi me na ho na piao me do me ba Kumasi bibiansi abi da be ho na me free papa bi ate won abusua obi bia la o hwe me bia on like no mfu na on share ade wi man ko wi ase ba bia abusua kabintela ye mana to se Kumasi no John Dramani ma na so enti obetimi ama national security over 1000 abeja wo Kumasi ama obeye de wo ye afa kuntura se abeye de wo ye akọ ba bi na menhia fikesi mo emfa onanye de ensi honom menhia fikesi mo emfa onansi wo sire ye a odwen se wagimi no saa nso no bia nso wagimi biasi bia bebia mensa o ewiasi bebia mensa o fie bia mensa o sire ye a ohunu se wo na wagimi o fie no saa nso na yeso ye o so ye nso na ye mu bi so na yagimi o ye fie nti menhia fikesi mo emfa onan ensi wo to the sense kwasiafo jimifo na beso so am wodidi mpanifo okumu atem ba ye nana ya de nyina Otumfuo se tutu ntimi mfa na nim ntwitwiri fam na o men mpeso aso anasa o man ahimfi o bra Kumasi sa nipa sa na security over 1000 na ba beja Kumasi ama abaye de we no omu abetimi so omu ankasa sa di wachi sa aba manhia ho na bon se nipa jimi no mutikuru mu hanom untimi medidi ewura atem na onye wadwe se o ba abefa kuntuna ase na miehu ahemfo bia keto bia se omukwa akọ part of the market binti da ma wa gura ye na nansam akọ chia ne nsam pesa ahemfo keto bia akọ ye na mehu mi kodi nanim akọ kawo sa o hene no kawo sa ahemfo keto no kasi de besisi ade utop okum hanom ka binti emma because oba ba beto agimi fo menhia patu kese no so oba beto dwadifo ma uba betuki je tia for ma se bi omba bo twetwe ukwate wo ho emba because yeso ye betwen se wo so beba manhia yeso ye betwen se nkwasiafo bi na so ma wujimi ogana ha na omu jimi no hwewo na de bi omu bo mu se mbo hire na obedidi obi atam a yemfa ye wura ni miasa because ogana no betima didi obi atam ba ya Asante sam yemfa nyago Ghana no ye Asantefo yenka ho Ghana no ye Asantefo yenka na mu hu se yenka ho ye president ni Otumfuo se tutu yes ye president ya de nyina no ono na kase na awia ye beda awia em na no pa ye beda no pa etu se wodi abo bi di nanim twitwiri fuma ne ma ne nana ne ya etika be za so baba bibia ntimi nsi a ye betwen ho ye betwen ho na manhia zo esikrom eden ya obewura manhia wa tip of no ye betwen ho na se national security 1000 kwa na be ban manhia hodoma yeso ye bebo e ho aba ene ya kan obetima ba Kumasi abaye o link up national security 1000 bedi wati abaye de wo ye ama akọ ba bia somdwem ba manhia hono msi ho ntimi di Otumfuo kokoso atem na onfa kuntura se ma emma bese hemfo nketo no yesramo yempe sem beka se obi amu ade yempe sem mbode mo nsa betete bi so obi mu ade was kwase we ti border so edidi wiare wade na no abedi panyi ye wura atem ye betete sukoko ache okabitela emma manhia himfie honom emma ho na also beba ye betwen papa ye benya ho bre ye benya ho bre jimi we tena odidi Otumfuo osetutu atem na ye be man kwa na ba be wura manhia ensi NC Jimmy NC Bofrot NC sa na wanya o president bi na se bi also ma odidi obi atam na wafa nwadi na yanya wo hwe o magana ni mu a ya Asante ye president Otumfuo se tutu otikoko so dina tam ye na nya kajakadi a ne ma ye be sore se jata buru a
so when our president ama kwama udidi mpenefo atama ye na won chere sa nti ye wa wen se obeba ye be twen ahonafo fi ahona kromba kan ma no madane nkwasiafo ote ahonafo ankasa bedun kan no madane mmoa hwe ahe agbewe ote hene wa wanim se motokase we asantefo ni bi ye mmoa bugina PZ boton ade na mo de so akodi twe mo de akodi ajantrafo gonofo infantefo ni nkwasiafo mpese me ko western region ahantafo no omo de mo Jimmy times 2 ahantafo no de omo Jimmy no plus 30 western region omo kura de kan oti Elmina oti Cape Coast oti Commander oti Mankasim oti South Pond oti eye Winneba oti eye all the way to Asendompim eye Fosu Central ututia NDC we aboa we such a person timide a whole tribe both tribe akese e wo Ghana nyina din didi wo matem poto na because of politics entino tribe corona yedidi na tem no emu nipa esen gu ni video comment section ase e praise no because of politics na me dia me makau me say adia ehia me pa kese wo mabra bom pa ya me ame ho se me do me ho na mado mabusua kuma mado mabusua kuma na mado kura me free so na mado tribe a me free so because sanyema mbobo ye no eye adom bi ena ma ye be pie sa emu but politics de eye kuo eye choice opa na wo de wo join ne ubetuma leave politics party a wo obetumi agile anytime a wo pe bia ene kwa say this time ko fo bebre agile party o mujo because of sikane sa nyema no obi betumi discard ada wa mo agile ba wo tribe any kura wo free so wo maame o wo papa o wo nuanom no wutimi nkase enye wo nua ne wo mo enye wo busua ne wo mo etimu a politics ntino mo mutina ho mankofo de manimu ye fom ne me e bi nsisa o me se me MPP ni da MPP panyini bi be didi me tribe watem a ya nya ye mpanyimfo bi o mba be condemn sa de ni bia me jai NPP na me don but we ye nya nkrofo a mpanyimfo mfrend isi mu a omfo sa de oye ne so na mu busu dinati egu comment section as e praise no na mo de ya me nim mo adwene edam ti mo adwene na mze crazy na egu mo adwene mo am follow sa akwa crazy pa e na egu mo adwene mo me nim se oba na wo mo kura so de ya ni pass we na mo dinachi oh there wa woni Kevin Taylor wo so la wodi Asantehene atem udidi Kumasi blue light for boys attempt the piano all because of say omuni woni party ba akuntin de bia obedi Asantehene atem nti wa woni ufuji sisa adwe o night wear na hye wono top and down blue light on nya sa dressing fuwi watade na amwo ono fukura abobo go to gym ono fukura abobo ye se madi ni bi hit the gym okay go to gym utsole na okete also okete free for the kwati so yo kra kwati fe mami zoom he okwati kura so fe kiti bi de so na usola udidi okete free party wa jimyansa kwa bi ni wa adwum uni we mo wa mo gana kaka wo wa mo omo se sa ji tutura suenyansa na atimdi no en top road ba atimdi en fanya hwe nya do mama so atimdi so aba bie ni wa na ku bie ni ha yeso so atimdi so US na wo no ana se UK na wo no so bia twa camera si na nim ejiji Donald Trump atam here and there eye wunyansa wunia abo side dancer said the Jones aba akoko no a wunyan kwasiafo bi Twitter TV so mu show ebo mu se mo all because of the udi Asantehene atimdi no eno wanya sa to me no na woda sa audacity no na ka woni pa fa kunkumu aduane we udidi ni patam abo wa funu se bulu udidi Asantehene atimdi ma bi kan on hene na wo che bullet for boys bullet for bien wo wadon te se wo blood for the obiero wa ye dwon te se wo blood for the onim dress kwapro ba okuru mu abia papa di hine na e baba na hindi adi odi kuru bebia papa ye odi kuru no blood ni a wajimi kwa na ba ho e baba na hindi adi enti ya ukotran kwase afidi ni wa suenyansa right suenyansa me se blood ana sa tentine wajimi kwa na ba papa ku mu no ma e besi ni wa hine
yɛbɛsi no hene bɛbɔ adwene so bɛka sɛ nkurɔfoɔ no bi aba anyansafoɔ no bi aba nnim nyansa so nyansa ɔboa wo ti sɛ atadwe Eti ni nsɛm a asanfo no abɛka as response to nsɛm a Kevin got na really good ɛna okudwa nanum bug aba fie I say bug aba zara blog no tumi hia na mo na ne blog bi fi ko blog no ska wo fie I say o di sika aba na wa bug address on the better say abrabɔ ne bɔ ne ma amfo na kyerɛ ne nto aso wo bug address on the be face wo hye wo bebu sa discard ne wa wo gyegyegye kyerɛ wa dwe ma me e comment section how you Penyah Media